Di berdewamiya çalakiyên xwe de Yekîtiya Jinên Kurdistan Sûriya şaxê bajarê Qamişlo workshopek li dar xist. Workshopa godema di rojan dirêj dike bi taybetî ji bo zarokan bû û gelek çalakiyên rengereng di wê workshopê de ji zarokan re hatine pêşkêşkirin û wekû goberpirsên Yekîtiya Jinên Kurdistan Sûriya dane diyarkirin ku ev workshop hatiye damezrandin da ku hinek kêfxweşiyê bixin dilê zarokan de ji ber rewşa xerab ya ku deverên Kurdî tê de derbas dibin. ورشاک سر دو روزانه چکن جبو زاروکان ضمن وی العاب هناك هدايا رمزي هنا جبو كيف زاروكا به وبمشاركة مجلة سورميجي هاد قصد الوازع عنده جيروك جوار ودن بكردي ام چیروکا کردستان آب بخو چیروکا نویسکار انگلیز اسکار والد یاکو هاتی ورگراندن بو زمان کردی ام زاروک ام بگینن زاروکا جبر کراستی برهمین زاروکا ویجا زاروکا مقاطبون به گلکی که من هرمه شخو چیروک جوشان کوبارا سومی مجد خواست وقت گروپا کسفاتونگ ام به چیروک بگینن زاروکن ایکو بیشتر تمنی وان علیکار بوارگ به چیروکی که هروها زارokên beşdarî vê çalakiyê bibûn kêfxweşiya xwe dane xuya kirin û doza berdewamiya va çalakiya kirin. îro ihtifala zarokayê îro rojeke gelek xweş bû û em jî dixwazin her rolo wê û xweska dibistana me jî wilo be û ji me tiştê xweşik anîn û ji me gata asîr anîn û em spasiya wan gelekî dikirin. إيرو معتني بدا أم عارفين سرابالانو أم عارفين سرابالانو ومعلمان درسهم وهدية دارنا وقصد دارنا ورسم معلمان درسهم Çalakiyên bi vî awayî pir giringin di deverên Kurdî de. Ji ber ku deverên Kurdî wekû hemû deverên dî ê Sûriyê di rewşeke pir xerab de derbas dibin û guhdaneke pir mezin ji zaroka re divê. ji ber ku zarok ewin pêşe roja milletan. Sabrî Fexrî, Qamişlo.